Salbrumno dofani bagai samungkhlai tongo NLFT ni President Prasenjit Deborma abo haikino tini fashalobo DGP Anurag Dhankarni thani memorandum riwikha Bangladeshi illegal immigrants issuno tiyei aro manjakha NLFT ni President Prasenjit Deborma NLFT ni GS Bidador Tripura ako songrokbo Keobono sini tipe sana interest ni bagi nai, sini je tabo illegal immigration ni bagi je problem solve yang ni tongo, abono jate tadi di solve kini na bagi, bisa tema leka, box leka, sini je tabo slow ni tongo, je problem solve kini na bagi, cengaman tadi kini na bagi, sini Director of General of Police, bayi malaikat, bokaham assurance dikha, anti prasan ni bagi tini malainya phayo, an ব্যক্তিগত ni bagi malainya phaya. Sara tilpani ki prasar gahate haksama mani kaham kunki tongmana tinai dini no sala anggo bemalanya phegata sir illegal migrant neti kisi sa khologi chaima ka chawta mo response ni kabnati bo response nai official borok to official samung tangnai rokba yoba haita